Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bilangit matinabak ko iti sugay. Mayak gayam tinsuro ti gayam ko pagliwliwana. Saan nga gasan? 200, 300. Na! Adwa. Nagadong day taabil bilangam ka daw. Nangalaam ka na kita. Kinakaw mo? 500, 600, 700. Hoy, padawng! Tulong ka kaday! Nangalaam dita kwarta ko na. Kinakaw mo? Anya, kinakawasasawang may. Yan nga itaay, di nagpatinggak, nagbilbilangay. Si kanto mga men. Na, saan pa'y mat-arinapot day tabilbilangan? Ngam nalilaw kan? Ay, tumanagari ka. Ay, irugik manan na bilangan na. Ay, di nakasasawa. Ay, aguray ka. Sakbay nga irugim manan tagbilang. Song batang pay ti sa ludsod ka. Anyaya day ta sa ludsod mo. Nangalaam day ta kwarta ko na. Inabak ko iti sugal. Anya! Ayan ka diti balay nila kay Badong. Ay, di taman manong aw. Asidigan di tawi. Day ta ka din na pinturaan iti asul ti diding na. Wan manaw. Apay ka day. Mapanak dita balay data dapapanan mi. Pagsayatan mi adwa da itoy. Kasta ka day. Imbag man tadda pagsayaatan yaw. Ado dita pagsayatan. Basta nalaing ka amang birok no anya ti pagsayatam. Anya ngay day ta pagsayatan manaw. Damagak pa ikinila kay Badong nung mabalin na nga ibagakan ka. Sige, inakpay. Anya nga taday jay. Tadamagan na pa'y kano kinitata ba daw. Nung mabalin na nga ibagakan niya. Hindi ka makikinda to yan. Kumatang kay ti karnay, kanikan. Diyan na imas amasida ti katangay. Kumatang kamutin iti kayat mo agatangay. Ha? Abay saw batang? Gumatangak iti kayat ko agatangan? Why? Kakaisuna na nga bakak. Ikan ka, tapno kanayod ka anaragsa. Ay na, nagmayat gayam no mga baka iti sugal. Maikanak iti gatang ko iti kayat ka. Uy na, tapno saan ka dumayamudam no mapanak manin makisugal. Malas kanukay, no da dumayamudam. Mala, saan akon adumayamudam. Basta ikanak manin iti pakichinda kan pag-shopping ka, ha? Tana ka Badong. At manin pagayayaman iti sa palya puro. Ayun na, agswertita nga na iyay. Apay ngagdwa-dwa ka pailain. Basta siya ti kaduam. Awan dwa-dwa ang mga bakta. Iso akayat ko amapan no si katikadwa. Swerte ita nga minwag kuyog ta. Iso akay kayat ka matakadwa. Minta nga din na. Baring ad-adaw, ti abakin ta. Bumak nang tano kanayon ta mga bak. Namin ano talangan na pa nakayayayam nga manunti na bakta. Ita lang nga pinadas ka, nga mayat mo dayam. Napintas ka di mo laang toy duster ka, kukumaray? Day, baron samot day ta duster mo, maray. Ay, wala ako kumaray. Madlayo ka di matibook ka. Naa, nakapedicure ka, nakamanicure ka pay. Ay, wun, nawadwad nga maintiintad kanyak ni Badong ko ak kwarta. Naa, apay maray, adda ka di inlako ni Badong mo. Awan mo't inlako may kukumaray. Nangalaan yung nga ruti kwartayaw. Sikreto ka no ni Badong ka. Di na mo't ibaga kanya. Day, nangalaan na ngay ngata iti kwarta na. Ngarod Sigay kukumaray, tainak pa'y angren to'y karni ti baka. Naa. Agsida kami man ba, iti bulalaw. Naa. Sigay, babayaw. Naa. Ay, ada ka di madlaw mo, maray. Ay na, kasla na pakuyugan iti kinaparamag.
Taibaga na painuan niya ti iluto na asidaan da. Nangalaan da nga tay ti kwartada aya. Day tangarod ti pagsidda awak, Mare. Italang a pinaggigiddan na ti gimatang iti baro adaster na. Nagpapukis, nagpamanicure kan pedicure. Nga rod nga maibaganan tong matlaang no sa di no tinaggapuan ti kwartada. Rabakak tuman. Kunwaray, umutangak tabarang pautangan nak. Alaman, Mare, kitaan ta no pautangan na ka. Inteng, amom ka din no anya ti pakakumikuman ni Pare Badong. Ay, apay adamagam no anya ti pakakumikuman na. Ay, mas daawak nga rod. Taado ti kwarta ita ni Marituyang. Ay, adda na panalalaki di balay da. Ah. Nagdamag kanyak no sa dino ti balay da tata ba daw? Anyat pakainaigan ti lalaki ngay, iti kinaadot kwartada. Kung na di lalaki ay nga da kanu papananda apag swirtyan da. De, anya kay dito pagsurtyan da. Di na magkunuan niya. Hanggang kuna na damagan na pa'y kanu ni tata ba daw? Nung mabaling nga ibagana kanya. At sakit sa bali ang nasumok ni Pare Badong. Ay, kastamot nga rod ti agparparik na kanyak. Inteng. Ay, adakan, body my love. Ayun tuyang. Adamanan pagsayatan. Anya ka diti kunkunam nga ay ayam apapapanan nyo iti gayimaw. Saan mo nga amoy? Tapno saan nga agmalas? Malay, saan ko naabyangan? Ngam ikanak ka di manan iti kwarta. Ay, iparamag ko nga may kadagiti ko kumaray. Ay, kitikan ka. Basta saan ka na tumanagaray. Tapno ka na yun, aswerte. Sa anak mo't kit nga tagtagaray body my love. Basta mantikayat ko tuyay. Nung amindado maki, adalablabid mo kay. Pagko naman. Saan na pagkunaan? Takatataom kit nga ron tinalaing alumabay. Ay, imbag ta nagkita ta Paray. Apay, mailiw ka kadi kanya paray. Saan ka kailaw? Tadinak may kan iti kwarta. Apay kwarta lang ang tinapatagkan ka. Siyempre kwarta ita ti kapatgan. Amin na kasapulan, magatang. Nuawan kwarta, saan ka makagatang? Ay, saan adakas ti maadan iti kwarta? Nulakit na saya at abanag tinagtaudan na. Ngam nudakas tinagtaudan na. Ay, ibang usapan na yan. Apay ko mga tao iti dakis ngay. Saan mo tatinakaw? Ay, kaya't ko amaamuan no pagtataudan ti kwarta yan. No ibagak, ang mga nusikat ti mayranot, paray. Nagrigat ka kat akasasaon. Apay akas laad na kasurun mo, Inteng. Ay, dayjay abadong. Dinamag ko no pagtataudan ti kwarta na. Unanakit din na kaya't ko kano amaamuan tapno siyak ti mairanon. Anya? Ay, unay lakit din ni Pare Badong. Suro na ka talaga. Nagpanting ang lapayag ko noong nangag ko. Na, anya nga'y ti inaramid mo, idiimbaga na ti kasta. Pinanawak latan. Makasubsubli akta. May nasipat ako maidag sumbang yan. Yung sayang lang ti oras ko. Ay, imbag ta nakapagtupul ka, Inteng. Ay, maday, no kabilam dyan kumparen. Paring agpaisa. Diyak kayat daramid na. Ay, uray saan mo akayat. Di na kayat asaway, nga adda kalintagam amang kabil kan kuwana. Dakkel mo ti abang ka. Hawanan ti kwartak. Isaldam kanyak ti balayo. Tapno taramatam amang subot iti abak mo. Ala, wala na. Salda mo ti balay may. Hinta pa iti may isang abogado Mga ramid ta pa iti kasuratan. Anya, kasuratan? Una, no saan ka makabayad, pumanaw kayo iti balayo. Kat siya kon ti aking balay. Ay, kitwa na. Makabayad aktaw. Day talaki day. Sige, intan. Adam amok nga abogado kat. Nung makasubutat, sakay ka dadaws. Isublek ti panang saldam.
Nay. Apay akas lang madandanagan ka. Ay, paray. Saldaan man di may sakil lang at halon ka. Apay nga isaldam ko ado nga ron ti kwartayo ka ni Marituyang. At dala emergency a pangaramatak, paray. Ha? Anya nga emergency da ito? Ay, isan mo na damagain. Intaki di iti abogadaw. Tintag paramid iti kasuratan. Asaldaan pa di may sakil lang at halon ka. Ay, nung nga di mo masaka iti na ituding aldaw. Di kukuha kung titalon mo. Kasta? Ay, kaduin na. Nayunan tantulangan ti presyo na. Kasla gatangam ton. Sikatin ang ibaga iti daytaan. Kaduin na. Lalaki ka makitultulag, paray. Isungayin tan. Badaw, dinakmatan ikan iti kwarta. Ay, di nakmampay kasasao. Napudot ti ulok. Na, apay ang napudaw, agurigur ka kaday? Di nakasasao ko nakmaninay. Naperdi ka din taulom. Saan ka matasigod, akasta? Wano, naamamlingan ka. Di kan sa mong makawawa to yan. Panawan nakman ditoy. Nusan mo akayat asikat ipagpupuduta. Panaw! Na, ay, inakman laangan ijay ayan dagiti ko kumaray. Sigay, di ta kang rudan. Ha? Agkabaw siguro. Nay, Marituyang, apay anak kalibbi ka. Adda ka di parikot? Tiyak maawatan ni Badong kumaray. Kasla na luganan sama. Na, pagkunaam analuganan. Kasanaw ket agpupudot ngawan gapgapuna. Damdamagak no apay. Agriyaw kiday. Panawak kanaw. Nay, apay ngay. Anya nga ti pagkaskastaan na. Day tangarod ket maray. Apay nga taakas jayen ni Badong ka. Anya ka di tinangrugyan na anagungat ako nam. Di na magkulaang mo't no apay adina kun ikikan iti kwarta. Dayjay mo't tinagpupudutan na maray. Maawata kon. Kwarta ti makagapo no apay anagpungtot. Kasta nga ta, maray. Agsagana ka. Tamangan no yung tapayag na iti kalapaw iti bangkag. Anya, apay ko mga intaagyan iti kalapaw ta iti bangkag. Awan pa'y kuryente itay. Ay, anusan ta. Ibagaman kanyak no apay badong. Jak maaw-awatan ti mapaspasamakan ka. Ay, basta agsagana ka. Iti anyaman nga oras manipod ita. At daw may dito'y balay ta. Naluganan ka kaday? Kat ibagbagatin ang lugan kan ka, nga intaag naad iti solsolinag. Ay manjak lakit diti mapanag naad iti kalapaw nga awang kuryente na. Ay, naisaldak na ito'y balay tuyang. Naabak ti kwartata. Anya! Insaldam ti balay ta! Ay, Kapitan! Tulungan na kami kadi. Apay maray. Anyat mapaspasama kada kayo aya. Nagalas tayo tsuram nga aksangit. Ay, oras si kapare ba daw? Kasla narba akan suuran ti rupa. Ay, umay nga minantin ng isaldak iti balay mi pare. Isudan ti agnahig. Kapilitan na papan kami iti kalapaw iti bangkag. Ako nagkanda saan anasaya na mapaspasama ka. Pati di may sakil lang atalon mo. Insaldam kanya. Anya! Pati talaw nin saldam. Ay, salbag ka ba daw? Adala ko mabayat amang saldakan ka. Tasay kamot ti saldak. Tunay kamot yun tuyang. Ay, May salday habot ti tao. ay, kasanutay tangay. Gapulang iti sinalbag asugal. Intag na iti kalapaw ngawan pa'y kuryente na. Nga ita paray. Naamiris mo mo't siguro ti pagdaksan ti sugal. Ay, huwag nga ron pare. Kaano ngay ang masakak ti balay me? Imbag tanadanon ka dito'y ayan ni Kapitan Kabadong. Gusto tayo kunam, alalaki ka anak itulag. Anya? Ay, lalaki anak itulag ko ng kapsan. Adto iti nagpinirmaan mi, Kapitan. Ha?
Siya kung tiagnad iti balayda no sana makabayad. Inikak pa iti makalawas a pawayway na. Hanggang saan ba ta nakabayad? Iso nga ita, siya kung tiagnad iti balayda. Ay, kasano day tan paray. Ada nagpinirma nyo kayam. Iti pa'y may sanga abugada. Ay, noon niya tinagtulagan na akin. Kapilitan nga iso ti maramay paray. Si kalaan ti agnaid iti sulsulinak ngawan kuryente na. Sinalpag ka. Enak pa'y laing ijay balay ti kapagyak. No saan aga po iti sugal, saan tangagriga. Ay, agbabawi tuyang ka. Di nakadimot panawan Saan na maulay? Madigayam ti sinalbag asugal. Ay natatabadong aya. Awan pa'y tibimak ng gapo iti sugal. Ala sigay! Dinan tinagdibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalita. Ken iti direksyon, Virgie Butley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot tada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y na istasyon. Agyaman kami, titingkay panagdungal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga iti aramidem, Enteng. Ay, apa di mo makita nga ada kacacat ka? Kan madamati pa nagkapek. Itay payladay ta akape Nalipatam samot ti pagrebengam iti barangay. Apa ko ba ang malipatak? Ada mat sekretaryak ijan mo awanak oh. Ay, darasumkit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Darasumkit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. Ay, suda puwera ako. Mangalak ko may ti clearance ka. Gumawan man ni pare Enteng. Kanayon lang awan. Adak mo ta sekretariana, tatabadong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, tata. Aramidok, tapirmahan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, Kapitan. Di na pa'y amumot, akasyan ti tawa, kanayon nga, subli-subli di dahi. Asidaglaang mo, di tabalayo, tata. Kasanungay, dagiti adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni badong po kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Maray. Umapal ka day, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? Nudikat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, Maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag, Maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak, Maut, apok kawan dito'y tirsinak. Kasta ka dilatan. Mapan kalaang no adamang pukaw ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Naggapukan samot ije tersena, kwarog. Apay anak itak apimanaw ni Marito yang akasla masursuron. Nangagkuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggagmaw asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis ije barangay haul. Ay, dayta ket ti kungkunak.
Imbagak namin kani uncle mo ang masapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ija barangay hall. Jak pa'y napan ijayan, tay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay ah. Ah, Uray si kamat, ada ka pa'y matlaang ditaw. ha? Aywan. Uray sak gayam, kadyak pa'y napan ijay barangay haul. May isa kabit ko araw. Apay nga da ka dito'y sangot ti Tersina. Nay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adakam at dito'y Tersina? Uray agmalmali mga dak dito'y Tersina. Ta saan nga gururay iti honorarium. Angam da kayo ngay. Ada honorarium yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran kalaunay kada kamay. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday. Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo ah. Ha? Apay nga awan manin babayin may. Awan bayin yaw nga umawat iti honorarium. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadamagam tabagim ah. No nya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bayin. Ay di da ka malangay. Yes kay. Si kamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo, pare? Na, apay adiktaran na ada sekretaryak ijay. Apay, di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaing ak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan to pa'y paglaingam. Oh, Kahit, anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas siya. Ure kumano, ipatarimaan mo kumati, lasong-lasong a kalsada. Di sikan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan? Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain. Na, ti pagsayaatan nyo ka ni Marito yang matiin to na rin. Saan kat asyak ti sipsiputan? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong Angkain. Agin lalaing ti salbag. Sa pawan nakitin, ti kinalaing ka. Ngam maminsan, kaslapud no mo ti bagbagana. Asino ti agal mo? Siya kuno ni Badang. Sika Oh, natataar ka nalalaing kamutlaan. apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pare Badang. Amangan ka no nga minwad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka nayon tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay, no didak awagan nga umuna. Iso nga, don't worry. Sige imbagam tayo tangkal. Iso saan akong ngagdanang. At ako maipapirma, yung mawamanin ni kapitan, maray. Ngay, awan ka di ijay barangay hall, pare Badong. Awan manin ijay. Kunak lunyalis ng opisina na dito balayaw. Tamasapol pa yung umayak dito. Ti amok kat adda ijay barangay hall. Angam ko namot nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras di trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasoron. Ala, iba timunday ta pare Badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ibagak tulangan kanya Apo Mayor. Akanayon nga awan ti kapitan. Napanam ka di inteng. Tapno amom, masursuron ni pare Badong. Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag tayo siya Pare Badong. Itun kuwan, puligusag titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam, no iso ti kapitan. Kat si katimapan agpapirma, ngem kanayon kamot nga awan. Agar aramid iti nabangsit tayo siya Pare Badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, kanya nga tayo ti aramidak iti dadya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyalis.
Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tanga giinom. Agkasangan ngamin ti may sa akagawad, Tata Badong. Apay aditada ngay barangay hall nga giinom. Napanda ko man naginom iti sa balya. Saan kit adita barangay hall? Ing kayo mat makiinom Tata? Naalas akitaan no dita barangay hall ti pag-iinuman da. Oras pa lang di trabaho. Saan kumamot adita Kaninton malpas kuma. Ing kay baga kadakwada, Tata. Sanay, pictura man kiidida. Inton kwan, ipos ko tiladawan da nga ginaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, idisango ti barangay hall. Barang agbalew, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pa agbalew alumanangan. Ijay kami munisipyo, agralay. Yawan lat di ka mapampanunot apag tak-tak-takan. Makapasurong ngamin dagita na butusan. Kailang maawat da, ti ururayan da. Kano awan nga, iti maalukoy mo nga agralay. Posibleng awan Ato ti masuron kadagita nga opisyalis tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka mat agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mag. Adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akumparat. Ay, kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya. Sakpay lang ti kapitan, yun no? Gapo ka day, tasi ka ti kapitan kat aramidam amin akayat mo. Kapitan nak nga ron. Sakti to rin, dito'y kabildatan. Ay, saan ka ko mga aglablabos, inteng? Panunutam nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, adda sekretarya di barangay hall. Ha? Day talatisang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Ay, maday at talaga ti panagrasrason mo, intay. Awan ka mo da kita. Na. Ida mo dar aramidan da. Anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, intay. Ay, kasla nagadumat at tataaw. Anya ngay ti iriryaw da. Gail! Ay, nagadoti tao ijay barangay hall. Ada placard da. Ipa-impeach da ka kanaw. Anya? Impeach? Kababain ti ma-impeach nga opisyal. Ay, day tapay lang ti kunkunak ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ka. Inta ka no ijay barangay hall ang Gail. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango kadagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday ijay munisipyo. Salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Ay, pare badong. Apay, anya da ito'y. Si kamat ti dadaulo da ito'y agrupaw. Kaya't may ngagbalew kayo ng opisyalis. No di kayo pala agbalew. Ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? At damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adama di ama pasamakin ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbalew. Iyay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Ay, agawid kayo kay Den. Ada pa'y papanak. Siya pa. Hoy, kapitan! Api manaw, kapitan! Ano matay? Manaw ti balyodo nga, kapitan! Hay, kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngam manaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Day tangarod ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingka agkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno,
ma-impeach ka. Kwa. Ay, sus. Ay, kababa inti dumawat iti pamakawan. Hanggang mas kababa inti ma-impeach. No di mo kayat ti mapanagkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya, kapitan banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas tati mapasamak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadinti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. Ay, jak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay, di nakdisturbay. Tay sagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may. Kontraking ka. Ay, pare. Sus. Si kamo. Saan kayo nagreklamo ta agbalbaliw? Saan ako na pumanaw? Aramid akong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babaan iti aramay. No di mo aramidan ti pagrebengak, ipa-impeach na ka na talaga. Ay, pare. Ikarin. Agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may, nagbalbaliw ka. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, correct pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise. Ay na, kapitan. Aramidam ti pagrebengam. Tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong. Ala sigay. Dilang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Holiday ita. Awan ti serut mo iti barangay hall. Anya nga iti aramidam. Mapangko kita ang timulak anak natin iti abay ti bangkag ni Parebado. Sige. Umayak man met nga rod, ta umay kumat kitaan. Ada siguro ni Marituyang ijay. Ay, sigurado. Kanayon da nga kuyog amapan ijay. Win nga rod, no sa dino ti ayan ti maysa, adda da adwa. Iso nga inawagak ida iti bilit apagaw. Apay ko maabilit apagaw. Kasta mo ti agasawa apagaw. Kanayon da nga kuyog. Kasano no babasit da pay. Kanayon dalat tamot nga kuyaw. Nalabit nga kapsat da. Intong dumakil da. Agasawa dan. Kasta nga da. Inteng. Iso nalabit ako na saan ang kasiguradaw. Ang muda ka di pa'y nga kapsat da. Intong dadakil da. No bilang tabilay. Agpay so tay atap ko. Tanda kayo kani Bari Badong dito. Bangkag yaw, Maray. Wen, Maray. Sinapsapa may. Tapno adaw ti matrabaho may. Angamda kayo. Aldaw kayo matan nga imay. Anya ngay pa'y ti maubraan niyo. Ay, nagkaraidak pa'y ngamin. Ije balay mi, Maray. Sa adamot inaramid ni Inteng, sakbay nga imay kami. Agpada ti kalawat ti minulaan tayo itinatnatang. Sigay, agkontes tayo mangkiday. Anya kumangay ti pagkuntisan tayaw. No asinon to at ti maymayat ti mula na Maray. Pinapintasan iti mula ti kayat mo asawan, Maray.
Wen maray, ket agtulag ta. No asino ti madmad iti mula na, premyuan na ti maymayak ti imula na. Ang sigurado ang mga baka. Takanayon kayo kanibadong mo iti bangkag. Idento tani inteng ket saan? Wen ko nam kadain, takapitana ka nga raud. Ay, tapno di mo met ko na. Sige, umanugot akman laengan. Saan kami nakapanin iti bangkag mau tatabadaw? Hey, saan na balay? Saan na panak iti kalman? Hay. Awan mo ti arak iti bangkag. Ito tersi na kay adda. Wanya. Mabalin la ko maimula ti ara kanya. Taisun ti imulak. Kasano ko mamay mo lang ay. Kasla danumay. Apay, kasla gasolina ang maminas. Ha? Ewan ka man niya. Ada ko mabubunti arak. Tapno day talagsak daw ti haramiday. Ay, nagmayatin nga ay. Diyay lamapan agkaon. Numasako bakti bubaon nga ayan ti arak. Ay, saan ko nga ipalubos nga na mapan agkaod na. Bantayak. Ilakaw ti arak. Ay, sungawan kastam, kwaraw. Kaagum ka. Ay. Ay, napnapanam. Kasanungay apremyuan nak ni Maribanang, no di nak matulungan, tapno maatiw ko timulada. Sigurado, ang mga baka, iti nagtulagan niya. Tuya. Sana masangaw, ni parinteng, ti mapanijay bangkag da. Kasta ka dilatan, agbartek metan ti amom nga ramidaon. Salang agbarbartag maatiamaw. Nalaingak amang harana. No kaya mo haranain ka, tuyan. Nagalas mo ti panagkantam. Silang kalangarudan, agkyak kapay, kaskala na bakal amanaw. Kanya, nabukil naman nung kay bagbaga. At timpla ka maghiditi kapita. Di nakpagtimplaan. Tanaban nugak ang nagkapoy jay bangkag. Numasadot kang agtimpla. Kot saraam ti kapikan asukar ta isubo mo. Tawan na pudot adanaw. Ay, nagalas ka ti pa nagsungsung bat mo na ya. Nalalas pa'y ti aramid mo Di ka pa'y tumulong. No maalak to ti premyo kin ni Maribanang. Di ka ikikan. Oray din nakikan iti kwarta. No lakit manganak ay sulbain. Tangdanan ka man ang mapan mangkita, itimula mi kan ni inteng ijay bangkag may. Mapan ko lang kitaan, kapitana. Kitaam numaruutan, kat gaikam. Asikaswem, tapno adon to ti maapit. Sige, mayatak kapitana. Basta datangdan ko, nagagutak. Sige nga Rod. Kada mapan ka, ibagam ta iti kamalman na. Ited ko titangdan mo. Mapanak nga Rod itan, kapitana? Wen, ingkan. No ado ti iggas na, umay mo ibaga. Ta ibagak met kan ni Kwarog amapan na pasuyutan iti pistisijaw. Ay, ayan nagayam abanda ti ayan ti bangkag yo, kapitana. Ijay asidag ti bangkag damaritoyang. Mangilista ka man iti may sa 4 kantos dita, Maray. Kano ti panangbayad mo? Danda ni maapita, hindi mo lamig kanituyang kaw. Bayadak to, numalako may, Maray. Basta saan mo matunay abay bayagan at agbayad. Huwag ka day, danag mo na ya. Apay ko maasaan nga agdanag, kat atidugan ti listaan nyo kanituyang mau. Mabayadan to amin dagita, apaman nga aglako kami, Maray. Adda sagkay sa nga igas ti mulayaw, kapitana. Masapul ang mapasuyutan, tapno masigod. Awan ka di ti adu-aruot na. Ginaika kun ati ruot na, kapitana. Mayat ti lang to ti mulayaw. Nasayaat nga Rod. Ay, kasanumot nga iti mula damari tuyang. Rinuot mat, kapitana.
Awan mo't ijay datata badong kan nanatuyang. Nay, apay ngay, kat kuna na nga agkuntis kami. Anya ti pagkuntisan nyo, Kapitana? Pinapintasan kano iti mula. Imbaga na nga ikak kano iti premyo no abaken nak. Kat no ngay da kayo tinapinpintas ti mula na, Kapitana. Ikan na kayo kadimot iti premyo ni nanatuyang. Nay, apay da iti kwartang yaw awat mo antay. Balatok ka di day tawi, tanaawat ni Uncle ti honorarium na. Anya abalato, igatang mo iti pistisidyo, taadda kano iggas ti mula me, anak natag. Ha? Ibaon kanto amang pasuyot inton sumangpet ka. Uy, kung naglakit din no balataw. Siyak ti gumatang, siyak pa iti mapanmang pasuyaw. Apay akasadot mo ti maibaon, kat dito'y kamot amang mangan. Ah, ay mo nagahayaman niya. Sige, mapanak nga rudan antay. Kukwak ton ti barya Wanon, tapno magagot ka amang spray. Kasta man ti anti ka napintas. Sige, inakaon. Apaya ka na yun ka amapan kita bangkag. Amangan no adda agpukaw amulamay. Apay, anya ti pagkit-kita kanya, nanatuyang. Agtatakaw iti mula ti akin mula. Awan mat bangkag mo dito. Apay ngay, amapan ka pa dito. Saan agaputan na panak? Pagtatakawon na kaon. No adda mapukaw amula. Awan sa balay, amapabasaw. Ha? Anya kumangay ti mapukaw amula. Di ta kayo manlangan. Ay! Di kagkam kamalingag basak-basak iti bangkag mekin libadong kang. Ha? Bangkag yu lang Anya kumangay ti papanak di ta bangkag yu. Oh, apay anak kami suot, kan dumayamudom ka. Kasano? Nasabat ko ni nanatuyang, Kapitana. Imbaga nagit din asa anak amap-mapan iti bangkag da kan ni badong na. Anya, taapay ka no? Pagtatakawan nakit din, Kapitana. Ay, sa anak ngagtatakaw. Imbagam kumaa nga ijay bangkag me ti papapanam. Saan kun nga imbaga, Kapitana? Tapno maabak ti mula na. Kat awan premyo na nga agtaod kan ka. Ang pagatapan na kamutan. Bayam nga agatap, Kapitana. Taawan mo't kinagpayso na. Ay, unay lakit din ni Marituyan. No maminsan kat nalaeng nga agata. Apay nga awan manan ni Kwaro. Napanan naman ay. Imbaon ko anapan nag-spray ija bangkag. Imbaga nga mitay tinangdanak nga adda kano iggas dagiti mulata. Ay, kalpasan ti sumagmamanungal na. Maapitin ti mula. Di adda ilako. Pagmayatan ti adda mula na, intay. Adda urayon nga ilako. Isungarod ang nagmula tapno adda tuladan dagiti satut nga agmula. Kas kumakan ni Pari Badong. Tinulungan na paimot ni Marito yang idi pa nagmumula. Ang simmadot-matan. Kana yun mat amapan aginom. Hey, jay laarak matisip-siputan na iti sango ti Tersina. Ay, kana yun pa'y apagungtan ni Marito yang ang awan denggen na. Adda pa yan mang birngas ken ko na iti nguy-nguy. Takanayon kanong ag nguy-nguy-nguy numabartan. Mangtid ka man iti arak, Maray. Sa anak ngagpadpadawat iti arak, Kabadong. Lakok dagitoy. Mayadak to Nagado dita kwarta ajak pa'y naigaman. Ikarkarim ki den ti kwarta di mo man kwarta. Ay kat kwartak tumit inton matiliw ka. Apay, bilet nga agtaytayab ta tiliwom latan. Agbayad ka ki den, sakbay ang makautang ka manen. Kayat mo kaday, ta ikang kay tinatnatay nga ilakam. Tapno ikan nakiti arak. Nah, kasla ilakom kanyak tinatang kasta kaday, Kabadong. Una, tapno ilakom mo dito'y tersinam.
Sige, o manugot Gatangag tinatang mo. Igatang mo matkanyak iti arak. Awad ni tuyang ka. Napananangay nga tay. Ay, mangalak iti natay. Tinak ilakaw kini Marikuana. Nung makaalak iti sang kaawit ka, ay mabaliday. Ay, agawa akargaan to siya ka. Ang mga nusumangpot ni tuyang ka. Agungit tumanay. At tuyay, tinatay Marikuanang. Ikilos mo, tabayada mo. Kabadong. Bayada, tapno adamot pagbayad mo. Ilakok mo dito tersinak tinatnatang. Ay, nakitam ka din ni tuyang kumaray. Nakitak mo't alimugan iti tricycle. Amang ano na pan nakitsenda. At damang gayam na imas amasida, no kasta. Awang matamo ka kwartana. Apay nga rod arimuar no kunam nga awan kwartana. Win nga rab, agam nangalaan na ngay nga tati kwartana. Rumba nga si Kati Mangtad iti kwartana. Nalipatam sa mitay kunat. Nga adaw di tati kwarta. Ngam saan ko pa'y anay gaman. Ay, pilosopo ka tao. Day tati paglayngam. Ah, Imbag ta maanusan na ka ni Marituyang. Na, apay ngay, awan mutan ti daduma abo nga tinatengmay. Ay inak man ibagakin ni Kapitan. Masiguradok ajay kanayon ko amasabat nga umay dito'y bangkag tinagala. Ha? Agaray man. Ay, imbag taad da dito'y ababae dito'y barangay haul, Kapitan. Apay ka day, no da ditoy. Isaw ti kanayon amapan ijay bangkag may. Isolakit day tinang takaw iti bunga dagiti natengmay. Sa anak-anak na pan iti bangkag yo, nanatuyang. Ijay bangkag da Kapitan ti papanak. Ijay ka di bangkag da Kapitan tinagtakawam? Sa anak nga agtatakaw nana. Siyak ti tinangdanan ni Kapitana ang mga sikaso itinatangda. Apay ngay nga raod nga ado tinapukaw abo nga tinatangmay. Nakitam ka di tinangala? Daytoy ngamin ababae ti kanayon ko makita amapan ijay bangkag, Kapitan. Ni badong mo ti pagdamagam. No nang ipanan na iti binuras na, nana. Nakitak nga insako na dagiti natangyo. Inkaya ba ni pare ba dong? Umay kay dito'y maray. Darasam! Ay, ita pare. Nang ipanamit binuras mo anak tengyang. Pabasulan ngamin ni Marituyang titinangdanan ni Banang ang mga sikaso iti mulame. Nay, awan mo tinalalak pare. Di ka naglibak, tata. Adak iti sirok ti kayo, idi nakitak ang nagpuros ka. Puraw asako tinangi kabilam. No jak agkam mali, iso dagiti adda ijay tersena ni kagawad. Adda lako na anan nateng, Kapitan. Ti amok, ket ammo ni Marituyang dagijay nga inlako na kanya. Ay, tinakawam di asawam. Imbis asikat ti Mangtad iti kwarta na, takawam pa'y. Ayan ngantay batuta dagiti tanaw tapang pang-urek langan deto asawak ngawan ser-serbina. Ay, sana tuyang, saan. Ay, di na kumabot ang urin. Ay, saan na maulit. Pakawanin na tuyang gaw. Ado'y tinabati ang naglakwak. Itad ko amin king ka. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at atakawam ti asawam? Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon.
Ayaman kami, iting kay panagdangan.